Musiaisia nina wikwati ovonde vala watindile watinda nesa na indi ni udhocha na moko elindi ni wa kilungu cha thambalala vala tutungi ya mitwano ndu tukavikia kuikiithia kana misine ya ungama na indi kilungu yuko kia kilawa dhanda tukwambia saili na miongo ina siya weyo dheni wa TV ya kuya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na njenito wa Veronica Siombua na indi ni udhocha na moko eli tukavikia ukwati ya niemwe na kilungu ino ukwati ndeni wa YouTube ya Mutongo TV / FM official kana Facebook ya Mutongo TV official Mutongo TV official na naomba tie kwa mitandao kalilie ta Veronica Siombua wili kila bandu bonde nendera we na ekulio kana ndo kwenda kutawani mutaiwito no bikie kutuma ndeni namba ile 3 ile 3 na ende nitukubikia na kutebya na kuta kana kunewa utao ula wailete na ende ni udhocha ingi musaisia tukabikie kutamba nemwe tikalibo Reverend ndeni wa Kilungu. Asante sana Siombua nyene museo tamondo Yesu nondangite niwa nesa nondo wangai kuma twatani sia wathandatu mubituku gitungi angai mubya nondo wa asia isia maitu ala methi to maindanite naitu ndini wa Thambalala umanyani maindanite naitu nata nondo wa makulio nondo wa appointments onangi maimbia mwambie silaba ba Mutongo iba obisine nondo mainewa namba ne manewe namba kodi kumanisha kana Thambalala musiaisia waitu wibatanayo na nomiendete kankukethie ngethisia wendo wa muyai waitu Yesu Kristo ndandiku ya karibu Veronica ni waku ya karibu na kwani asia karibu karibu yingi na nini seva ndo ba umamana ndo mautetheka asante na indi ando maithi tu maikulia iyo niki ando matwana withia wendo ni mubyo mayika langa kamwaka kambe withia ni no mubyo ni sweet mbobulo meloni masiro ala maseo abuteza withia ikulwa ni wiyo na masama ko yamata na bika withia nimekuwa mena muti osuwa wendo lakini ondini wakilingi sio isabalene withia wendo ni wanyiba uisani wa kuendie nako no withia angimeasia museo wakwa ndi umwele wake tikija kwa ndi ukielewa no ya mena makulu mengiki liko ni mundu no withia oni mundu ungi mundu no withia ngolile mundu no kwitha mundu no kwitha na indi ni kwatika na be itumika na be sindu ile ituma wendo uniba either ni ndini wa mutwano kana ndini wa mbibania no ndini wa mbibania baitha wendo no to wibwa andu angimekwasia ni na theiwe na before alusi ethewe mutumia asia ni wakola kana ngimayase na ngolule suwa wa alusi ngimayase na ngolule na mboto andeo na sikusia muthembosu yo ni maundu meba matuma uwendo woleka. Asante nundu wa ikulwe seo no manisio museo ula ukwenda tunene na musiaisia waitu nundu ni aingi methito maikulu itungia ngai mubya nundu wa mwalimu wako ito wa Muteto twana tu hospitali ba ya Kijabe ni umwe withukiasia na ni woe monambia no munene haki nundu ni kimutwano ye kwambililia nesa na tui katikati yiyithi wanathina yiyithi wanau na ambia thina ni thina pe mutwano ngulilikana bandu na twana na mwitu ana kola iya rusi mutwano wikitata wende asia ni na kola asembanwa ni mwanake na asia ni ngolile mutwano musiaisia waitu chawo otondu Veronica wasia mwana akwa nikana ila andu mekwibania mbibania limoyo iwe ndokota withawe mu Veronica kwibawa kwimoyo wewe ukoma ukaema yani kwendwa ku kwa jila ukwibawa utindo manditwe utindo kuniwe simu ndu komecha ona nuisa ukethia wewe walilikana wewe lewo jema ili la tweba wendo sidi toyaba na simu tweba na balua wandikia balua ke wani kwenda ngatambata ungu kana ndio koma kana ndio ya nangi mayongela ona mayasi ona ninkuigwa kunywa kiwa kebiba nundu wachao nundu wa wendo yani andu mayithi ya meitana masitwa maseo mara babe mara sweetheart mara babai ene ndwethia witwa isitwa tropical masito ala memoyo mawendo na ndwethio na mundu aibatwa na asiai ndei aiko wibwa iko mega ande azia uni wane ndie na wane ndie wendo ndio la waku Veronica
Andiligania jila neva wani kindu wakwa mundu ikalama asima kwa mayenda angitwawa mami actually ndenda nilikana kwitha othino nililikana imthenya wa kunenganwa mami ndio koma ibindeo nenganwe we Yesu nundu ndenda na muthenya wa wijo ngithio twawa uni tweka lanthi ni na inyakwa nethe yakwa mambia namia nyene mwise uneni ngotwawa mambia kamutwana kukakona tuisokathi sasa mbona unaulewa mami ambia yani wanovikie zika ya kutwawa yani wiwe miaka vikie za utwawa na mwiye mami bethukesi weni watu aiwe na kwa ninya ngwenda kwigara mweme unu nienda muume wakwa ndwawe ko na mutabi actually na neniu na meai nye ona nienda andu atano mutwana ni wakwa nienda kindwa kwa mume olokundwa na kwa nyithe webo na bajithi wao aongami na indi leveland inyu ona mukae makuka Wise na nena uniki nundu ndiwe ndienda wina wendo mingi yani niwe ngabatwa kutoa wanikalama yani niwe tainalita kwejwa natinye actually angwa ingi mesila tha yusu ukethia nukwe yenda lakini kibi kabandu ndwithia ula wendo wekala ene dita waende yana uthela onangi meboya ni akukwa onangi ni mekuana onangi ni meotia mutwano na mayasia na ndukandilikanie na ndukangu ni esimu na mai blockiania na ndwithia ndu need onangi mai police mai file kindu kita wa divorce twe maundu ta muonsa la nkwenda kunenea ntwae makumi no mundi tukaende yo jila jingi museisa tafadhali ndukamis points ithi nundu ni siabata ndukamis na kekani batonyeka kuni andu makusimu amuka mwana na topikini tonya kutethia onaanake na eitu alama kwete kwibania kindu chambe kitawa selfish adumali kamutwa none kanojela mekwibania ndu na wendo wa mutwano ni wananga wani kwitha mundu newe ukwiyenda yasia nye eitu mayibawa ndwithi asasi onde ni wokwenda airiwe nyomba ni wokwenda atawe saluni ni wokwenda ona out yani ona aithu kumanda unya mpesa yake onaenda kila waweta kiatiwe no naenda kila waweta kikwe actually that person is not genuine mundu sute patana mutwano mundu lo kwenda mutwano andanena nye anenawe yani amantha undu utonya ula ungikumutuma ewa mujo na ewa emuyani nikingunene yake nundu ila ngai unombie mundu ibukuni amwambililio kilungu chake ele muswa 18 asiatio sio mundu ekaleweka na ba ya muswani wa miongweli na inya asia kundu wa mundu akatia ithe na nyinya na kalumania na muka wake akatia na atia akalumania na muka wake na makethi wa kindu kimena Biblia yasia na meli methi mundu na mukana mayai kata na mayasonoka actually the will of God na twenda mutwano withi wa wimuseo ni andu kutani cia nandu na maundu wangi na sindu ingi na muyuka mukwatianie na mwakwatiania wailite kwithi wojenda ku make the other person to be happy kukulia undula ngwika mume wakwa nukwigwa muyo kibeti chakwa nikikwigwa muyo anake mukwibania kwitha mwitu ikulia tani cia nobo wo selfish love ya kwithwa sacho na ninye no kai motumiwa ni wathata yani na wendwe binda jimo kegada ukatuma ndwe binda na jimo kasia na ni mu surprise na ka jacket na ni mu surprise to the out na to the out ndimya sweetheart ukanebe mbelo umuthe nyango clear bills akwetie kukwata simu atume ayethia ni wiki hata nutumie nundu mbwetuwe ukwiyenda kuni wangwasia undu wambe ulotuma wendo uthela ni minoanyo ukithia mundu ni wanoiwe thayu nundu wa many demands cia mundu uyu ibeti mumbithukesie ise kuibeti siendete kutethwa muno kithia atwikie mpili
And I thank God nundu ngai ni wende tunakukilia maundu anake aingi mbithukise mwetu paye anake aingi mekwenda kutwa mwetu akatwike tu mbili akekale nomba housewife yani mundu ata wiwe munyu ndathoa mundu atekiwe ndeka yani ndi undu wika ni nena na madam ungi friend yakweta wa Rosemary and Campans a good woman eba amasako ni museo muno atese akangwa na siendo embi ya muthenya omwe mume ethi athoie kitheka plot na ethi ayuma wiyani mwalimu andikitwe ni muindi mume okamugula kwani nikukula kwatukie girlfriend ya muindi amwe yes ninatwikie yeah Komo atumie ndo asia asemba osa payslips yake amoni amwia sisia out of musalo langwata kila jungu kwata ne ongilie mwena mana atano numye ndembo na kilungu che kumi ninosie kaloni my sweetheart maana nilitaka where is that woman ula webuku ya ndimo miongo 3 kwambia musowe 10 umanda kitheka na kuthoa mundu muka ute selfish utendete utejende ona ume amuti selfish ati ya soko na ija nyama na ija na kenuka na tumitoto akekara takumya ngeti yani ndithia mundu ume weni wo wizendete muno pe wa kwenda muka kiuke tuma wendo withiwa na thina undu wa keli musaisa wakwa ni kwema kwekeania pau thina ula munene wibo niki mutwano samia wo nundu wa kindu kita wa files may I say that kana koi family itakoseania yani mukamba neni asia mathokame chondo maye maukangalania na ni nani yerinda jingi bana nonkunena wenda mundu utakaukosea there ba ya wa munyu uzi wasiwe kanothi umandela ila jitawata Samantha na ni kuyepe rompots ukethi ukametuma yo itaka uneni aita kwika lakini as long as you try mundu yakili mukako sana mundu in a different views you'll always diva payingwa mutwano utateta nawa kutingwa mutwano utakoseaniawa na kila kingi ila tulikandini wa marriage to that associate our expectations you know once you want to get married nyejuta kwa ninendete ni twawe ni pastor wethia neba we ni mundu uteba asita wona usiwe namba mukona inje yuwa we basita wewe onetha we ndakitali nyendie ndo nundu wake nundu ngai ni wambitite na ninai mutangi yenesa na ndiye nda mundu kwisobu cha thayo wakwa na kila kingi nenda mundu ume akanenga uthei wa kutabania na uthei wa kiboyo nenda kuthike imani cha mboja katoloni ngathimwa imuima ngaboja mume wakwa ningete mwanya nundu nukuelewa ni uduma yani mundu tonya kuelewa ni what is in me kila kiubibia ngoa yakwa it's an expectation na maybe once I got married nethi akai me on the no chao na undu mwe kia ndo ijo kimwe tukekala na yuwetune ninendete kwina ona yu ninendete actually na manio kuna guitar ni standard 7 nika kuna guitar vidatu atapa uobona ndumeta wa mandikuna kukuna guitar matumanisia when I love to sing nero tu akomania tu na musewa kwa ndini wa dating kila tu amba kweka ni kwina tukatunga mbathi tukatila mbathi tukaina ona mutwano ni wakwa ni twainie wito ni twainie twakile twamina kwata ndo twakwata no twataya ngai twasya ngai we museo na twamutaya na yuna soania yani da yusu niongeka kumbe no gala jumote unenwa kana vokwata utandivya eri muzeze ndirwa kilungu cha Thambalala katoka utandivya
Ndo chengi musiaisia na indi nisi mutwano waku kana ndu yaku ila winayo o you know kitha labda ina tumathina no ithono lo mwita sweetheart kana o ndu mwita mute unenania o you lakini tikuya kiu ni kindu cha kawaida mutwano no ngina mukae manwa na munana andu ala mukwibania o uno tawo kwa undu kethe uyasia ina twawa kana twana kana twana tuyele kwa manwa yo niyo chikitumiti okulia niki andu mamina na utwana mutwano ni wo wenda wolekete na ini kindu cha mbeto na ni selfishness kana mundu kwiyenda we mwene na cha keli nicho twende na kutawani mutai witu ila ni kuema kwekiania kana kuya files sia mauthuku reverend sanda musiaisi atwende na chucha kwasia kwema kwekia na isi nalilikana chathini na choku ya katunda peka mwili tukaitwa mwende Magdalene and Chalo meina chathi na niwongo manene yangi me andu maitwana maisoania kana mwatwana muthenyomwe mundu akakoma kitandani nonge city and they just don't imagine yani undu methama biubite no na maka koma makwatene Magdalene ni mata basi wena Chalo chathi ni choki dende ni na choni msinga liko sia katunda kaku o umunthe we kiki nene muno na me andu meswania watu waona yani mukekala baby kama ndika mwana atwa iwesa kwili ani sacho ndaka baby na kaikwata wachao kuoko na ko mume athiwe yani kaitulia tululu mesani na kaikwate wosia TV na kesimune mume ajisa kuma uyani saa 10 mwe baby akinasikia ncha na katindia nomba katindia nyumba na nyumba beleu mume ailika nyumba bedroom ajito na kitanda kingine salama na kama baba akinito nje nipeleke nje akina tamani kakuku yume oimwe na mali chuma kenda kaenda gekidata akwado kwa kiwe akubali those are expectations na jiko kikalo aye kikalo mutu bana ko sia nesiyongo ni azimu ambia pastor ndino iye pastor mutwano ni we mienta nundu nyina manyi bala kwitonsia etwa nundu ne manyi dusitwe manyasa mitwano na sai mito pala wona nyinyona ya mukakwa chaka tuta akeka na jiko tatwa yeka nini ka baby kangi ndi manyeko komo kamule tututwe iwe na boarding katwa boarding primary care standard 4 kamina kathi high school kai university ona kaje si ubwa maki kaje si unango kaje si ona suluali wanthi nika umiacha city nundu kwa kuna atu waku ya thukumi ni mama na petanga those are the expectations andu maitwana maswani atu keka lakini mabika majithi ya life is real yani ba ikwefanyia ila mwabika mutwano ni is real mundu ayiswa mali kwekona ata swani kana keka mali kwe Olivia we mutwano sundo tonyeka na ni wangu nena kila mutwano we mathina mamwo na yu kila twailite kwika ni kwekiania na kila kingi mathina la tuimanamo tuimantha undu tuma solve pe mwana kionenga ni wengeleka ni Yesu ibukuni ya Luka 16 pano ebutiwe weyani ni boss wake nelo buti wasenye nditonya nima na sio kasi ana nditonya kuboya na asia nditonya kutheke onu ana manager andu se manager ni mundu munene ana pesa ona no ketha na inkali na indi asia ni kumanda undu ngwika ase ubiasa ma customer nundu ninye nemesi pese ma boss ma ida mesi ma customers baida ma mesi ma customer meda mesi na ndola media na mu yani ase ubya Kiswahili athia maolanga na metia imbesa isua mataite eke amubuko na athia bilia bisi athia bingwa biashara yake kwa hivyo ilite ethwa mathina ni mali kama twanoni bandu ba wendo kuthela mwelito uimia na indi kila kingi muima ndono mutonyo solve problems zema ya solve jita withdrawal withdrawal is it's like managing you just withdraw and we withdraw maundala we kwenda ni mathuku etha mweme we kuya tafadhali mka wakwa kindi kwenda just withdraw it musee wakwa kindi kwenda just withdraw it achana na hizo vitu withdraw the other method ya kusolve mathina yetawa going around the problems just assume it and you forgive it and you manage you go around the problems ile ngiyetawa learning away imwe peo mathina mwisa kwithia hii walito kwamba kwikalote mundu wa cool down ta mundu kwenda kuwa mundu kuthreateni usishikana no kwikata no kubinduka no isicho ndu walite mwalite kwika like
Rebecca na mwana wita wa Jacob na mwiya Mbosemba na mwana mwenyu ngocia there ukoka ninenete naitie etha mutwano wenyu wina thina please ekaikala mathinani forgive, learn to forgive 7 times 7 7 times 70 Yesu ndana manyisho nacio kacia kila ibinda nacio kacia kila ibinda na tumanyisia mboya ya mwe yetu ya ndeke na isiakwa otondo ni maekea tuko yo wa mwe yula asa oitola wituni anaisho forgive your spouse kindu kila kingi cha katatu kila kingi cha katatu kikwa nanga mitwano kita wa maundu matene past maundu ala matene you know there are people who keep reminding people maundu ala mai matene nesa ya nice na wambika wambikie na wambika kana kathayu wekala isibe tuthayu wekala utatia wai na kotene na labda ni wapindukie ndwithi ani kila sasio nthe mundu etindia ukuetangia malalo maku etindia ukuetangia ngunu shaku ni akuya petanga ba mama mwana tinda mangito ni muume ombiwe ni ngai ala meta wamao malalo nake muume indongo na no abitite no aetemboka ayiwa malalo no wona amboka uno manyamboka ndo yuwa wa ai lewitinda ngaiko ayiwe chi kalata malalo chaiju ni saa shonde kutinda iwe tangi wa malalo say ya muume ati ekakutabia muume wakwa tukatwika twetindio wetangania ndongo isie musio kuyikalika kila kingi ndini wa past ni mundu kwema kutabania thayo wake wa past kuyetu makengana na ndwithi ameona wakengana ndikana niwe utwawa tawo utwawa nange maikengana ni fanchi tisi andu mewa kwitha we fanchi nitawo itekelwa muno wingi wete hata nyendie se mondume utese muthenya omwe ukatwawa mwitu mwanangu ne yesimo ambia anethiwe na thina mwingi muno ekana na akengie mume ni chao ni fanchi asi onatia kana aido lange ka ubungo na ila mana india honeymoon ni mali kandeke ni maenda Mombasa honeymoon mume nukombo ye mukao ingi mukati uto ye tifani na wenda nekita niona ndo twa emergencies ya miaza maikwenda ambo sisi mboku nekila lakini ni nai najua ilo nabikie mabika kitandani kama ndiko nangu ni yesimu kambia pastor ni igwa ni heartbroken kwa nini ambia ila ninabikie na kuolia june yambio mumisa suluali alike eliende fajini we noto kumbosa ata na ke mwana ke ningu watati Yesu byamwa eta we function wacha tungoje ile siku ila tukakwatanwa ni referent nikenda sindu ngayenesa ene wendo ni yenesa ndekwitanga ute masengo na izu wendo we wote utaitangote kamili kabindia kasi wacha tu nimwambie kamwe sweetheart you know what I don't know you tell me sima kwetio ila romance anamshika anamfanya igakwete kuiprepare anatengeneza muscles hivyo nikienda alike kinduni nesa sweetheart please can I tell you niambie babe sikuwe na shida niambie you know what nilikupenda sana I know you love me na sikutaka kikulose in marriage sitaki kukulose you feelings ya na imagine chambe yo the yanga sikutaka jamaa bwana anaenda kwa babe unajua nikiwa form 1 nilifunjwa my virginity sikutaka kukuambia kwa sababu ungeniacha nataka ndo na hiyo nilipata mtoto au magitandani yule maana kitandani why unayo ungama wade feelings is ya the la yes I love the up what can you repeat it again
kwanza jue kalaba mkwate ile kwa kweli ketwe hilo songanga what bwana the acha mangu niambie ukweli you tell me the truth now najua I'm so sorry for what nakana kaka yao kalosine na ile maindie ndeo ni mayao maya tabu ngiye ni nyamba kaitaba ni na mapindi nimi nandwa makoma ni yekuya Nairobi hai mwana gazi babe uko na mtoto mwana ke umalu umalu nathi ana mutie bu hotelini nathi usio nundu ana ya hivi na chuchi ethelelaba it's not telling your first like listen useo mundu ukamutapia kaba siombua mwana akwa na nienda mwitumbi thukesi an egwenesa nikaba ukea jamaa ndakwenda weni wakuona na ni wakwenda ukamwia bwana ni wambenda lakini ni bwa una lakini odhayo ulu wakaitumekala no nekalile nine kalile mutabi undaelewa ona kwanza ondini wadhayo nusu ninakwatie chao nina mwana na nde tuma kwema kutwa nundu ena mwana kuni ongwasya kwema kutabania the first life ona umengi makaimo tabania mwi mutu anone ugazona kana kekata kaitwe ukazona kaitwe ukawena kati okambuka mweme yani mundu ndwithi anda kutabia kwema undu maingi uta kutabia au ukenga na ndisi andu mewa kukengana kwemo uniki nundu maundu ala ubithite makoneka paiki ndu bithite makakubata koneka handu akademeki ya abortion mundu ayika abortion ndwithi andatabia mumeka na weki ata ula mwana ya muyiso isibitali muyiwa ona kwa mutonya kusia nundu mundu mukoni wekie abortion and it is not once, it's several times. It is so bad. Kindu kicha kwemotabania thayu watene nikiumia cia muno thayu wandu aingi kwema kutabania thayu ula wekalile nundu ni wabata. Wow, musia isene kwati wabikiana usoma kendo na indi maundu asuta bikiana utawani motaiwito. Lebe umwe otuma wendo utathea uthea ndini wa musi waku na ndini wotwae waku kandi ni wando yaku abikiana kusolve problem usu nikenda withi wendo ni wethi wa kila ivida na indi no tina mina isomo yutu kaendesi wathanda tukite kwenda ni kwa ngai ndi utunga ubea nondo akutambanya na itunga ina kwathime na nakuone usio ikatuma ne reverend mundu endo mukwati hata kwa mituki na yete imi na kilungu. Asante musaisia witu nondo wotu saisia mwe ina kwathime uyu ni Reverend Grace Kalama umite mumando kwa ukendo mukwate chambe mumando nibo kwake nibo wikala mabindala maingi nutonyo mu Trestat area nutonyo mu manda ingi kwa simu yake 0717292812 namba ila ingi ni 073999 kana 93 0304. Grace ni woneka kwa kweka seminars. Grace ni utonya kuta mdhini wa mtuano ni waku we umandhite kibeti na niki kwako ni ya Grace we umandhite mume na nu kwako ni ya Grace na indi wenda mboya mbite na tukaboya na ngaya keka nundu ninonete na muboya aisungi ya mboya mwana wangaya kwathime muno akwikenesa tukwendete na wendo munene. Bye bye mupaka tukomane ingi wathanda tongi. Asanti musiese tukomane unindi wa kilungu cha twathi mwe kwambia saa ile na miongo elisi ya kiokoni tiwa nesano hizo wana kiwio cha kwa ila